Alhamdulillah. Bayinya 5,5 kg Bu Ai. Kenapa ya, Onang? 5,5 kg bahaya, 5,5 kg keluarnya. Ah, paham ya, Unda. Sini ya, Pak. Bapak kesini, Pak. Hati aja dulu. Nah, melihat keluarga sudah. Enggak melihat. Nangka itu juga ampun bini gam. Biar gana nang kayak apa aja nang keluar. Tetap terbulik kayak asal. Nang kemana ya, Wah? Beli kayak bahaya anak menukui bini pulang. Jarum ini hungang malar. Hanya bininya mantap beranak di toko. Hah? Bah, Pang. 40 hari hanya aku di toko, tau kah?